Cai much Lord fin céad ihe a réomh chas me héana agus do héin chéile. Ní cuiinem, is cuiinem universe shifting, okay? Fáilte ag Canbhás Uí Chiaraidh an seachtain bé í specialte I mothóideachta ag canfaoin crack agus an síl. Chur muid tús leis an trí nua an seachtain seo le Doireann Ní Ghlacáin. Seo thugad buach fantaí ón córa sin ach éis leis ina thomana inis Spotify agus Apple Radio. Right, so ta'achne agus wargin artsa ó bheith ag chur Flat TV a láthair agus a leithéid. Tradfest, TG Cahir, Cork Folk Fest. So yeah, Tom Trish fe gnóach like near host níos ar an láthóireacht ach blian go hin. Like solation. I know, yeah. Like sin céidir, so when we refer to Flat TV, sin céidir a réad a minute to post version. Well, for us, yeah, like the talk about into the deep end, but Marta bio galaris ach yeah, just bhí anna sport down and tá sé kind of sure taking to hain tá sé anna, you know, a luas a hosnaíonn tú tá sé anna eachar stoppa tá anna sport agus, you know, buzz a buint leis nach fuil. Yeah, I mean ní féidir linn really Flat TV aigil gan tigert a dhéanú chun fís an seo, so bhí mis sé gurc ort an uirí. Yeah. Agus seo an chud na Flat TV is ansalum, so agus bhí gurc ar Twitter ag an am. Was be Twitter MF féin. Nuair a bhí sé seo ar siúil agus Doireann Ní Ghlacáin. So need to oh my god. Like Fós cabin t-shirt in I love Mickey Joe. I mean, mo donna eachan seo. Yeah, come to gym. I mean, look, it's even not Mickey Joe and Shaw, right? But it's tussa and railed. I mean, do you know what? Just as common that. Bhín in chéad ihe ag an fleat a héananig Hector an chardúla chéile agus nar chola greibh Mickey Joe le bheith ag an stáit a gceisiú bhís absolutely sickened. An bhí sé sure cumíoch tar sí scoring an crack. Like literally sprint bhí mar na thuas an ac leis an áing. Yeah. Agus dhéon mar sprintáid suas go dtí an shráid ar an príomh shráid in Ruthdaithe and party the night away. Like it was 2003. But ag an am céirne, like, bhíonn tú fós a contract an tamar fads, well... Yeah, I know, it isn't bad. I mean, like, conas obvious sin. So, do you know, bhí sa dírig fáinmach, or I dírig dinamh amach chuna hebh gras cho tóca le cuasaí cócreachta agus bhí anna tóca le fermentation agus really mar sin ar fáig ages. Agus dinam amach gur bheith sin clí nárás really, like, ní iirecht cóisach a bhí an, but yeah, gras a dírig me hain chur ma huinis, mar gras really féhrú agus gras a gairí búrthe Micheál or, you know, cuasaí ibre and just like, oh, ní féidim seo dhéanamh and blah, blah. So just total like switch off, because chur mar Spotify and like just cócrach a dagnar fag uirchlig and then being beta dascum. Like, ihe man na lán túl. Yeah. So ní héh when I'm like binge eating na ha? Ní óhan tú go slán seo. No, ní éad, but sure, how's the balance? Céirna an jogus fear, like, cén jogus like, well not but it means to me. Sí brahanse so go Canbhás ihe bheith gan. Tom Trish dul a dro dairís as a bheith ggóil you know, vodkas agus gins agus rudí mar sin mar just rock really or mar oh my god. I know. So pint Guinness, yeah. Pint cider. Bilmer's na cafe Kinrod's. Yeah, oh Smadam Stone one. Oh yeah. Agus yeah. Need a man like pair they really, like, do you know what I mean? But yeah, Brancher Níhe, like Brancher Níhe, yeah, agus, you know, einar the hostlayer, like tá sé mar dúir oh my god, bheith fáid galasgurí mór gáiste thugn tamach agus tú gíoch as na íhan tamach mar tá price an dí tris dul a méid chá mór sin, like bhí sa gíoch €7 cent ar in an olag ar pint Guinness gahar bhlaiclia. Bhí tosig rag bhil as an mar clé fásta as camera bhí rag go Jane na price in Airde de bhar mar héint níhe, right? Yeah, bhí sa Ryan's ihe agus bhí round am héanaach le Carlam sco sa fáil vodkas agus bhí price na duchna tris do so sá euro an ceann. Euro just good. Well, ag dearna híhes bhí nar ha brain féin íocail hascat bíonn tú tasathe uanta so bhí disgusted Micheál seo bhí sa duineh gorán le fear an bhar ach níor thugad ar mór an ceann so sure look. Plus se hí se. Dóir siúd atá géisteach linn tá hína agus Doireann bíáis ar YouTube cumáis mu ag deanú éireacht an scafáne seo féintal chuna sta garí leat leis. Tá má ceann rud beag abstract. Yeah, sin okay. Yeah. Mr. Dul leis an cín tíime céirne ru big new amstrí. But the seo is a golómar ní lona cúpa dachna le chéile, so bit ní súil le rudí maithe. Cai much Lord fin céad ihe a réomh chas na héana agus do héin chéile.
Agus go léir teacht amach ná. Ok, tusa ina sin scéal dúis agus an san derrma sin leat cad is cuilimsa. Tá chaíomh ag gahan scéal, right? Tá. So sin fearil. So, near Lormwood fi go public go foil actually, but hey, Yeah, hey. no, time like the present. De réir mar hiigim sa, hí cúpa deach na ghlach agus a sin chasmór dús in áras nGaillimh le aríal Cali. Okay. Hín imán éhána sin aró. No, sin seo réimiis sin a bhd. Seo nar bhóg me go Galway ar dúis, like literally ceir bliana. So ní roiir the ganas ar? No, sin a bhd réimiis. This is nervy aerial prime fear na Hampshire agus, you know, fi na mná léir nGaillimh Creever shit in Yeah. God, come on. So anyway, bhí muid an sin, then Jimmy was taking front door. Yeah. Ar five pizza. And héis tamalín just height to hen ormsa. I think sin rud a harda. Oh, I don't think of that, right? So, I don't know actually, cad the hard, ní cuiinem, is cuiinem. Ní cinnam. You know, we're shifting, okay? Okay, shift the much chéile. Yeah. So the chéadúir and the Cameron is tomorrow and she's like, wow. Yeah. Yeah, fair scéala. Yeah. So the hen saw das. Sure look, I mean, fair play of it. Níor ceannig tú an duchtum. Níor ceannig tú an duchtum na bhain mar sin. Nor canny. No, níor Oh, tin rira. No, I swear to God, I know bad form. Well, díl tosta cór meisce sin mar sin, bhí tosta all right. I think it was a draw Doireann Ní Ghlacáin, ní mar really kente, but sure. Bhí tú stoc, tá Yeah. tú gra. Bhí tú stoc agus ní went in your BLOC. It's like half two you'll do kind of job. Yeah, the Backstreet Boys are cool. I mean, S Club 7 had teacht in so it was just being time in my in a row. Sinead, look near us. Anyway, but sure. Oh, there's a kind of two scale between grad and virtual sin jarlash fast in your harder say reach. Yeah, in your house I reach, I suppose. Fi ní fad an son godi your hustle go vert going shield machladina and I know. Agus just card and mashing on. But I mean being cast to gahan for I mean. Yeah, well see on the Gaelic to the Christ hon. See on the Gaelic Malia clear. Yeah. See on a curse sir. Well, you see, like those mission is glún tarif agus drastal ma Gael school in the Mala Harman an teva huig don char agus fi me glost isagáin agus fi gomór is stocha sáte sail na Gael school in our douche agus son huskin chlást agus churs an haim in churs an haim e gorsi gailge ach I don't know, sail na Gailge mac lia, it's kind of granúr. Yeah? I don't know. Tá sé stocha an rodgur sprag onam sa riamh sim sa réling a ba cultúr agus an rod margraf an airt an dúlagam sa bhailín. Bhí sim bhór go me, you know, seanos agus cuasaí filiocht, I suppose, agus rudí mar sin agus Vís nervís fengadógadín conir nervís séideag, cuideag séideag blian díis agus, you know, agus mes a chláiste chum ach hos níos, I don't know, ní yom, I think would pobl na Gaige a mac lia really, really class, as in tá neirt an stiff ar siúlacha le na Gaelóga agus na pop-up Gaeltoch agus rudí mar sin ach níor bhrachas riamh beidir Gurbiad mo, I don't know, ní am an sáte an dem Blacklia. Okay. I don't know, cén fá. Cé go conir it's on. Cé go conir, agus is gaig gur Blackliach me, agus, you know, das, like, is dub cart me, chama, like, an tam go mór sáte gorsi, like, pelle, Blacklia, agus, you know, nar ham lart mirle, well, like, nar ham lart an gaelin, chama bin canon Blacklia churm, ach, tá sé níos ládre in mirle, ach, fá eigent, Near Rahas riamh mar chuid don fóbalsam an ílis gom ceá. Okay, ceir go leor. Yeah. Well, I mean, tá tú beo ar ní meán hóiste fásta agus dotha go mén fóbal na Gaeilge beo orthú cumáid, like, an maileatsa sin, like, an maileatsa cinlín mar hampa na tioncarí atá an a dtíobh Gaeilge day. Yeah. Ceir cap chuir do bhil fuhu? I think an rud le, like chorthaí of na Gaeilge inis, like tá sé cho exciting, like rudí agsú, like, you know, kneecap agus, you know, maithe tú fís ag féile na galí imlíana agus rudí mar sin, and like tá anna bheocht a bhaint leis really nachfuil. Tá. I suppose like tá ré nua the paintóirí ag teacht níos. Yeah. Ach, I don't know, orintha bíon, you know, bíon tú géisteach le rudí go mbíon daoine rágs. Bíon daoine anna
tapig an Ghaeilge úsáid le deisina a chruthú ach uanta bí me ceapan nach bhfuil de tuairta ggóthain ceann de I suppose like cos geomid gléir anna chu deisina ó bheith a leabhart an Ghaeilge agus bhreathing sé gur bé an kind of give back an son ná gur nintas a dhíthó an Ghaeilge is fearr is gur féidir leat agus is glán agus gur féidir leat a churchan cín agus bram ornta, you know, like daine a rá daí mi cheart agus ní hé go bhfuil marrá go nerm se chéanna gar cos táscam nach in agus you know bí me géisteach siar le stiff 5 mhór hagam sna chumanach chud bíarlam chud caiintas dronósa ach So current drop Gaeilge astich, is it? Well, not so much drop Gaeilge, ach when there had a raw or the me cheart like you saw it, she pet hate hagam, the me raw you saw it, I'm like it's ní has virla. I'm gonna use this or whatever. Do you know? You saw anything machine? Use like because it's usad. Oh yeah, you usad. Father. Oh yeah. Being raw usad, and it's like would you use something? Oh but yeah. You usad something. Carglor, yeah. So really machine. Yeah. Or into I mean a four-vorco ha Gailing on the back but core or in issues reach into Dina and they're like Joe being Dina on the gaiisteach a lanuint na contasí seo a dear Gailing Aulam agus just draw rudí a chur near de agus a beidir William se anna here mar bím se tagas Gailing chin lá den teacht an chomá agus sochan ar churas riamh lá dimhéal godí seo gan bheith buintach le, you know, cuasaí Gaeilge slíomán nó slí eile. Agus beidir bhfuil fechtaína rá bhfuil anna sean aisintugs gur chóir, you know, bheithe spraga daoine le bheitha úsáid go chéan lá, but ar lebe. Tá dá rád an nach bhfuil. Tá. Tábhacht daoine spraga fásta, tá sé tábhacht go méid caiisin an cumáid, so... Fearíocht na bhocail is níos mó ná like, cos ní tú, like, ní hóga tú féin air mas rhaid ag bhfuil den éigen treis an tuisio gindach ágan tar lár an sos an súd nó maitha five egg leis an clás ó cíneasta nó pair like butú in beagam mar sin ach nar ha daoine rá rudí sú le úsáid it's just like oh come on like fairness like so na úsáid úsáid tar timp Doireann Ní Ghlacáin yeah Hi Doireann bhí sin mar fleisir okay so caiim muid seo ha so right No, really, ní roisi rá achar, so ní dtíon leiscail lugin. No. Well, cían do cheann agus is only me níos fearr na cheann. Yeah. Okay, so we're going 3 seconds. 3, 2, agus ahé. Oh! So líní tosa an framan a homna. Dhéon. Bhfuil go shot to rud it, tá sin really dún san leir. Tá sin go jefan agus. Oh. Yeah, smáin an do cheann da mar tá se anna you know, abstract. Tá tú dul a bheas is spáú an na céine Tá mé dul a bheos. Ba bhí sin níos fearr le cúig nómana hen, but sin scriosna é chumíon amcha dú seach an pé sin marlíns. Doireann Ní Ghlacáin. Bhí sé inta fé cáiste a rís. Gur mí mar yeah. Cáiste sús ceart. Agus is dótha go bhfuil tú ar na meán hóiste agus a bhfuil le choirí muid. Na bhfuil? Yeah, tá, yeah. Follow me on Instagram. Ar fud na háte Mae gurí níos má followers ná tágasa. Ní bhéh sé sin Jackar. So curí muid dáthad sunraí in nascatá sa biohéis é seo. Dóibh siúd atá gur gurín ar YouTube féidir libh sé like ná subscribe, nó like agus subscribe a bhrú héas an seo, Captain. Héan sin sa cháneal agus tá muid fásta ar fáil ar Apple Radio, Spotify agus ar riile bé mise le cúnamhré arás libh le duine eile an teach an teogainn ach úmsa agus bhaid Doireann. Woo.